Biamano sana mwanchumulie wita seni kia Ndizi TV no gasemere kwa nimna kwa bere kogotwara oburigeria borobia nebiro binde ndengo kwaligania asemesa ya mangana maya elindengo manyi nare ya bereka gokorekana kora chingongo chansi inye chense asense mwachiche mitandao asense ya Facebook na bakwenda utobwatia gwetera Ndizi TV News Digital nabaga sense media YouTube gwetera Ndizi TV News asense ya website na botunya gwetera www.ndizitv.net iritrene Fridah Kerubo noliokainekebna ebi channel yogira gukira sole asenchira ya bene nere Abigail Nyanchama chinga kitoroche gatia bwatani kora sobo mobwa Azimio la Umoja nigo babere bagwesoke bene nabo igokoralia ogosira omurabikia magia waipa Kalonzo Musyoka sobo cholibo mwaka w'ekiribubere 2025 nabo igo abalemi bemesini go bagendete kwerera sale nene asibagendete komochia eserikali asogotabeke emirobirime ikeranu nabo igo kogorora chikampuni chesukali nabo igo chingaki abakenya bagendete gochingira emiyiga yesuguku nigege kurege tindi kyaberege koruiga gochia ase abone bebinyugo bigotinde biri bitaliye bekeranu asibane kiribuna nigege tambukiro kirabe gikoimukirwa asorgongorwa Gusii nigaba bwatani bagendete gwesoke bene nabo igo gosanga bali batali kwenyara asibabere bakoenana endagera yesuguku yo mwaka omuya mwanchi umurigereria ayongati yali nkwaliganetie asomo basolero tuskatonyegera ngwirana ndasegeke kikerubosyo elinde ngumanya mange asinchira yobwinge Nenchereyemo yokurwa obokonyi na gusanga n'abagotuna batali kwenyara nigo yorigetie ekirugo kyobo MCA ime wodi ya Nyatieko Daniel Ngoto nigagendete no murobili obukurwa endagera anemono yo mwaka Gusii yesuguku yo mwaka omuya okwanani gabolire abarayibande wesokya nabo igo kwimukia egetambo kirekyo haso kumubwatisia gokonya abantu buna abaroire abagotu nabaiga batali kwenyara abanyora ogosiroko nigo bagokeire ongoto nabaigo kumugania kogendera no moyo yo aseke Gusii jengo rugudani nyakundi ongoto noyo mona abore dikura Nyatieko wode ase ticket ya Jubilee ekero cyo wa MCA yibona akuni sana konyoranga bagaga baitumbale nyumba bacandegete nabangi na batali kwenyara abande bawukorete nano konyora macho kunywa nano konyora umuntu kubarigeria banya konyora bo bona kunwa itarike yemitara ikanaranga umumira buno yogesale bono usarigeta maiso nabere biyamo talire mutibere sukari neranya ale kunywe cyabo n'amabere anywe cyaye buna abande iye ntanari goteba bo babano ito twageze wene jikura jinge sano cyordo n'abantu mwishimiwa sibarani abarayi bande noembali twale ko ligeke bona baro byo bwa MCA batakire ko ligeke abantu bwatende cyane emichi miga abantu bacandegete lakini jira yo konyora umuntu kubakonya usokonya nkuyo igo nari gusaba abantu abatubwatirane torora sembe cyandere emichi abantu bacandegete tubakonye ikiyagiri ne rigasi abarayi bacorire bagokora tobege tekemo tudiye kurwana isibi totebera nigera abantu bunaba bakonye ikiyagera abantu abana bacoreta abagambi abo bacoreta abarayi bagandi gokonyeka tuisa kugenda namagane gisigi gokonyeka ngokoba igo no bali twali kubingana barabo babwati umukondo gunuyo tokonya abantu bacandegete tutiga mangana siasa yibite yabona sohoto egati ababwatani korwa sobo mobwa Azimio la Umoja nigo babere bagwesoke bene nabo igokoralia teneni ase ogosira omurayibe kyamagia waipa Kalonzo Musyoka asokuronera ekirugo ky'oburayibwense aso mwaka w'ekiribubere 2025 okwana nigo babere bakomochia eserikali ya Kenya Kwanza ase ogokongelia abakenya obugima nabo igo ase bayanekiri okubwaterana elinda kwaneke nango konya bale abakenya kurwa ase egurubo anamono asensemo yebango. Tunaambiwa collections zinafanyika, tunaambiwa kuna reduction
ya pesa mingi sana za travel, sijui za nini. But again, wanatuambia there is no money. Hatuelewi hiyo Kiingereza ama Kiswahili ya kuwa there is no money. Na hii yote ni kwamba wanataka kuweka pesa ili waje wanunue the other Chebukati who is going to come. Kama wa Kenya lazima tujue mbinu mbadala ambayo tutafanya so that we can liberate this country. Hiyo mambo ya gharama ya maisha ni msiko wa Kenya kwanza, serikali ya Kenya kwanza. Ni uji yao kuona ya kwamba wananchi wanapata nafuu. Hiyo ni shauri yao. Lakini sisi nataka nimhakikishie, tukianza wale wote kwa kina wetu Raila Amolo Odinga, Kalonzo Musyoka, Martha Karua, tuko pamoja. Na kuanzia mwaka ujao mtaona vile tutakuwa na mipango yetu tukijipanga kuendelesha nchi hii. We will talk and we will get our people in Kwale to come along for sure. We can take that one to the bank, and there's nothing there for kwetu to tukubaliane sasa to hand over to the bishop. Abalimi bekemeli giemesi nigo besokiri bene nabo igokwerera asare nene babire bakonyora maiga y'ekikampuni cy'ekisukari Gusii kwa nonya nabo nigo babire bakomochia ababwatani asokolenda esukari kurwa Chinsa kiri cyesiko eyo ereri yerigoriria nsikigima yabeire akongo konyora echiro ase esukari y'ekikampuni kya Kenya kolende serikali nigo yaberege kubeka emerobiri mikeno ase tinyo gatano na gatatu bw'umwaka yega babete bagutwara ebikaro n'ababwatani b'ekikampuni nabayigo kubeka emerobiri na kibabwenete kogorora kikampuni ekyo anene asomora ibwense abete gakorere bene bra nabega gwakana amadeni y'ekikampuni ekyo elinda kwaneke mnanko genderere obokoreri bwabo. Unapata mabwenyenye wanaingiza hapa sukari kiolela, wanaingiza katika any corner of this country, wanaleta sukari mingi. Na hii sukari inapoingia hapa ina destabilize the market price of sugar from the low production quarters. Hivi kwamba unapata sukari yetu inapotoka katika our mills, it cannot access market easily because you have cheap imported sugar ambayo even revenue is not paid for, sugar ambayo even at one time inakuwa na health issues. I visited a miller, and when I visited the miller, they told me they were only packaging 50 kgs. But Gateway Mall in Nairobi, I found a 2 kg packaged in the name of that company. It means they import, they repackage. They are simply using factories as godowns to bring sugar and then sell sugar, and that is the biggest enemy, because if we will only do importation at the expense of production, it means we are killing farmers. Chingaki abakenya bagendete kwego kia anemono asemeyega yesuguku nigege kurege tindi kyaberege korwego gochia ase abonya bebinyoga bitanchiri asense ya Kenya asibane kiribuna nigege tambukire kibwene takera abege kwimukigwa okwana abanyenyimbo kurase county ya Embu nigo bayane kire gukora obonyabi nonde bwensi orabega kubwatika gakotokekana nama mochayo nigarabega kwimukirwa egetambukiro kibwene. Kamanda polisi Embu County. Ombi langu kwa wananchi ni kwamba wakati wa msimu wa Krismasi na tunapotarajia kukaribisha mwaka mpya, ni vizuri tujikinge. Sisi wenyewe tuchukue tahadhari zile vitu ambazo tunatumia kama ni pombe. Ukiamua kukunywa pombe, kunywa pombe ambayo unajua ni ile pombe ambayo imeidhinishwa na serikali. Unanunua kwa kituo cha kuuza pombe ambacho ni salama. We are doing a joint multi-agency verification so that we are able to make sure that we've confirmed that this beer is unfit for human consumption. Increased intelligence, we are working together, all partners, in a multi-agency setup so that we are getting information real time, so that every time they mutate, they change the tactics, anytime they change the modus operandi, we are able to get them
when we are able to get them on the act when they change their modus operandi. Egati ya basae nigo batwara okurubikana komulembe imeyumuchi o Nairobi asibagendete kwa okoboko emirobili ye serikali asobwaga chibwe chinyomba chingiana bwigo chiligolire nse kigima okwana nigo babiri bagutuguterare okuna chagwe kigambere kenene ase ogote ogososo kwene kibinati babeti bakobwatia ekatiba ya Kenya asogochakia omurobili yo nabayigo kwene kibinani emirobili yo yabereke gokonya abange mono asobwaga chibwa berebo kwa basabange emiremo Kenya tuko na shida ya housing na ukiangalia kila siku nyumba zinaendelea, slums zinaendelea kuongezeka, na ni haki ya kikatiba ya kila mtu kuwa na nyumba decent house. Sisi tumekuja kutetea makazi mazuri, maana sisi tumechoka kwa slum. Tumechoka kuchomekewa, tumechoka kubebwa na mafuriko. Sasa hii tumepata opportunity yenye tunaweza pata nyumba yetu na yenye tunajengewa kwa bei nafuu, yenye tunajisevia kwa cooperative zetu, ndiposa tupate nyumba. Tumeuliza security, tuliandika barua yenyewe security tupatie na tukakumbaliwa. Hata hiyo barua yetu imesainiwa jana ya kwamba mumepewa ruhusa, because tulienda walikuwa wanatukataza. Tukamwambia sisi tuko na amani. Umeona tumefanya maandamano ya amani. Sasa hii tuko na site kama 50. Sasa hii zinaendelea. Sasa hizo zote zikisimamishwa zitaenda wapi? Na zimeanza kama mkubwa ya mavundi wote Kenya, naomba mahakama na parliament na senate watusikie. Sasa hii tunaongea tuko na 700,000 members registered mavundi, na wale wakina mama ni 100 wale wakupelekwa kutuletea. Chinga kicho boigoni gensemo ya basubati babire bagwesokia na boigo kwenyorera emirimo yobwagachi asomorobilyo bwe serikali bokwagacha chinyomba chiligolire nsekegima ababwatani akurase county ya Kirinyaga nigo babire bakogokera emirobili ya serikali na boigo kogokera ogwetoma kwa basubati asensemo yobwagachi kolende nigo babolire serikali kweneke na komenta balechi project acho bwagachi bwe chinyomba elinde kwaneke na basubati abo ngogenda bale konyora emirimo. So tunajaribu kutengeneza kazi kwa vijana wetu, kwa kina mama wetu, kwa suppliers. Nimeambiwa mchanga, ukiuliza mchanga inatoka tu hapa. Ukisikia baras inatoka hapa Tebere. Wakienda kununua chuma wananunua hapa Geshogo. So tukiangalia hii mradi kulingana na venye imepangwa na programu yake, ilianzishwa in August by the His Excellency President, na in 8 weeks almost iko 15%. 145 wenye tumeajiri honestly hawatosheki na hawatoshelezwi na hii, kwa sababu they are more than they require, and yet our project can only hold a certain number of people at one given time. So ningeomba kama serikali ingefanikiwa kidogo wawaongezee miradi kama vile director amesema ya kwamba kutakuwa na miradi mingine. Tunashukuru kwa sababu ya hii kampuni kutupea nafasi ya kupata hii kazi. Tunasema ni asanti kwa William Ruto hata kwa kuleta hii mjadala ya kazi. Tunasema ni asanti. Hii kazi imenisaidia kupata kulisha watoto na kusomesha watoto. Mwanche muligereri akora soro bateroni ona ikira omoelio bamangana maya asebire biga kulende toska tonyegera chikoraga Chinsa 10 ayona mange ningo eletra senchira yobwenye nabakwenda gutubwati Chinsa chiche mitandao sensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital nabaga sensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News sensemo ya website nabakotonya gwetera www.ndizitv.net magach kamera sokweneke na ebicha na bayigeliogira wikirasole asenchira ya bene nere Epolinari Sakama sibabiri bakubwatanere Abigail Nyanchama iritarene Fridah Kerubo twara obuligerelia borobia.